Sasa kwa balikuwa anakwambia namna gani? Basi maliza nini? Ambo maliza bakwabo leo na mimi bamebania nie wakunyie batanikula. Ambo leo batanikula tu. Ile lendile. Sasa bado kukuta wapi ulikuwa unatoka kufanya nini? Nilikuwa natoka kufatanisha mzigo kukivuko kwa Lokobati. Kwa Lokobati. Sasa kweli mimi napita munjia BS kubakutana sasa kurudia ndio mimi nabakutana pale Bauenzi. Na bamikia pale kubalabala. Banafuata ni bania mbwa nyenzo batu wa majeto. Banafata nifunga bien, nilikuwa nana bana kinga na kinga ile chake mbalabala paka leo si akafika kwa kinga iko. Akakuumba mabaya. Kunihumba ya bien. Sasa leo asubuhi ndio akasema client. La asubuhi anga bana kwa sababu iko na roho ya nguvu hata kusema mumuache aende. Bana sasa nilienda banambia mbonde ambia bakwenyu utituko huku mke tupiga. Sasa nilikuwa nauliza hivi. Bali kuambia vile asubuhi leo ngavyo safika bali kuachia leo ngavyo yafika pale. Bali nachelea vyo na hayafika. Jana vyo ilifika pale mara 2 na niko naona. Ya kwanza ilileta vyakula, ya pili naleta basoda. Sawa. Nzambe yoka kolela ya bana Kongo. Nzambe yoka kolela ya bana Kongo. Bane kubalinga mi ba Congolais nyoso, les frères et sœurs là où vous êtes. Boyoka kolela ya bana Kongo. Bota la video wana ndenge basoda Ugandais ou UPDF et les FARDC ceux qui ont fait ndenge basalaki ndekona biso abawenzi le lundi 3 mai 2026 bakutaka ye na nzela azotambola azobima na bilanga aomema mukumba naye akende na wenze koteka biloko naye auti konona na bilanga naye sikoyo bakutaka ye na nzela batuniye ala kisaba UPDF wana esika ba ADF bazali pe ba oblige ye a monisa ala kisa jeto naye o jeto ba ADF bate kaka ndeko na biso wana alobela bango ke nga naibi esika bango bazali naibi te esika bazali pe jeto nango nga nasomba jeto na bango te mbala moko bachubi embeli na loboko babandi kobete matraki babetiye matraki ndenge bozotala video botala mokongo na ndenge ezali nzambe ne asungaki liwana ye sima na ye batiki ye babuti kobeta ye velo na ye abwaki yango na mukumba ayebi esika ezali te sikoyo totuna bakonzi na biso bambula matali ya Kongo tosala nini kopesa biso kimia ekomi mikokotano bolongi te kopesa biso kimia après 30 ya bitumba après 30 tolukaka nini objectif ya ADF lelo tozui objectif na bango eza ozala musulman ou bien o futa jeton na bango osomba jeton na bango otikala na lingomba ozali seki catholique seki protestant lolenge nini seki olingi te kozala musulman payer les jetons futa somba jeton na bango oya $10 sikoyo bino ba FARDC ba UPDF tango bozwi biso na ba jeton wana bobandi bobumi biso bobeti fimbo bomemi biso na Uganda kubuma biso boti biso na boloko ekomi problème c'est ki toboyi ko somba jeton ya ba ADF yango pe bilanga tokokota te sikoyo bopesa biso mbonka tokimela wapi tokimela bopesa biso mboka mususu otokoki kosala nini tokoki kosala refuge na kati mais biso comme ba population tomonike kosomba jeton wana epesi garantie ya makila na biso na ba propriété na biso biloko na biso ezala na bokengeli sikoyo Congolais nyoso oya yoki message oyo bwaka yango na réseaux sociaux pesa moninga ayoka milango siko totuna ba autorité congolaise tosala nini bambula matali ya Congo tosala nini bopesa solution tosala nini kofuta jeto problème toboyi kofuta ngope problème
siko to sala nini UPDF elobela biso ke dandemo ekopesa biso ekoela biso kimia ekomi 5 et demi kimia ezanga to sala nini makila na biso esopama botala biakato batu bazokufa botala ndenge batu bazokufa sikoyo tofuta jeto tofuta yango te boyebisa biso nini ya kosala. Merci à tout le monde. Boyebisa biso nini ya kosala. Walikuwa nakomea namna gani? Basa maliza nini? Ambo maliza bakwabo leo na mimi bamebania nyie wakunyie batanikula. Ambo leo batanikula tu. Ile lendile. Sasa bado kukuta wapi ulikuwa unatoka kufanya nini? Nilikuwa natoka kufatanisha mzigo kukivuko kwa Lokobati. Kwa Lokobati. Sakuru kweli mimi napita munjia BS kubakutana Sakuru ndio mimi nabakutana pale Bauenzi. Na bamikia pale kubalabala. Banafata ni bania mbwa nyenzo batu wa majeto. Banafata nifunga bien nilikuwa nana bana kinga na kinga ila chake mbalabala paka leo si akafika kwa kinga iko. Tukakuumba mubaya. Kunihumba ya bie. Sasa leo asubuhi ndio wakasema atiende. Leo asubuhi wanaanga bana kwa sema iko na roho ya nguvu hata kusema mumuache aende. Bana sasa nilienda banambia mbonde ambia bakwenyu utituko huku mke tupiga. Sasa nilikuwa nauliza hivi. Bali kuambia vile asubuhi leo ngavyo safika bali kuachia leo ngavyo yafika pale. Bali nakilia vyo na hayafika. Jana vyo ilifika pale mara 2 na niko naona. Ya kwanza ilileta vyakula, ya pili naleta basoda. Sawa.